twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese abadukurikiraho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Twongeye kwishima ko tubasanze hano. Hari inkuru zimaze iminsi zivugwa zisa nk'ibiziyoboye izindi ku bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse na hano mu Rwanda, biri kuvuga ku ntambara irimo irabera mu burasirazuba bwo hagati ya Iran ndetse na Israel ifatanyije na Amerika. Ni intambara imaze gutera ubwoba abantu benshi, byatangiye buri wese yibaza icyo noneho iyi ntambara ishobora kuzakora ku gihugu cye, ku giti cy'umuntu, bigeraho noneho ngubu dusigaye dutegereza amakuru noneho agezweho aho byerekeza, niba bishoboka ko intambara ishobora guhagarara cyangwa se ukundi tubibona. Uyu munsi turi buze kuganira nk'ibisanzwe, ndi kumwe na Karinijabo. Ikaze mu kiganiro. Murakoze Mukama. Uyu baye umunsi wa 10 w'intambara hagati ya Iran na Amerika na Israel bafatanyije. Ubwo ni Amerika na Israel bafatanyije, ngira ngo ni umunsi ukomeye cyane. Ibitero bikomeye byakomeje kugabwa kuri Iran, ariko tunareba ibyo abategetsi mu bihugu byombi batangaje. Biragaragara ko intambara ikomeje kujya habi. Turaje tubiganire neza. Turi kumwe kandi na Clement nk'ibisanzwe. Clement, nawe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Mukama. Isi muri iyi minsi ni intambara, ubona ko ibindi byose byakagombye kuba bifitiye isi akamaro muri rusange byaburijwe muri intambara kubw'inyungu z'abake. Harya isi yabayo nta ntambara? Bibaho kubw'inyungu, akenshi intambara zamye zibaho. Isi yabayo nta ntambara. Uko kubaho ku isi gushingiye ku ntambara. Gushingiye ku ntambara. Ndiko nyine ntangiye kubibona. Sinzi niba ari Chris Brown, ntabwo nzi umuhanzi uherutse kubyandika ku rukuta rwe. Ariko ntekereza ko aho bitandukaniye n'intambara zabagaho mbere, ahanini zabaga zigamije kugarura ibice mu matware, kwagura ibihugu byabo, gufata ubundi bwami, ntibanabusenye bakabwomeka mu bwabo ku buryo buhinduka ubwami buyobotse bakabutegeka. Yego, ariko ubu ngubu byabaye ibindi, hajemo izindi ngingo nyinshi. Mu ntambara ya Iran irimo irarwanamo na Amerika ifatanyije na Israel. Yego, ni ugufatanya kuko Israel ni igihugu kigenga mu mategeko mpuzamahanga. Yego, cyangwa ni intambara ya Israel mu ishusho ya Amerika, kuko nabonye hari bamwe mu badepite n'abasenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga batyo. Nabyo byashoboka, ariko kuko Amerika buriya bitari kwigeraho mu buryo buri fizike ku butaka bwayo, iri kwifashisha nyine Iran na biriya bihugu bindi kugira ngo ikore ibyishaka. Impamvu nayo mbivuze gutyo, yabaye nk'integuza y'intambara yabaye mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ubona ko Amerika ariyo yasabye ko intambara ihagarara icyo gihe. Israel yagabye ibitero iminsi 12, Israel igaba ibitero kuri Iran, intambara maze iminsi 12, ariko Amerika isaba Iran ko intambara yahagarara. None hibaze, hateye Israel, Amerika isabye ko intambara ihagarara, intambara irahagaze kubera Israel na Iran bari kurwana, hasaba Amerika intambara irahagarara. Bivuze ngo iriya ntambara Amerika nubwo harabanje kurasa no kugaba ibitero kwa Israel, Amerika ifiteho ijambo risesuye. Uzumva n'imbwirwaruhame zivuga, ni Trump uvuga cyane kurusha Netanyahu. Ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bikunze kwishyira heza no mu gihe ibintu byaba bimeze nabi. Bikunze kuba ibiheza nguni mu bijyanye na politike. Ntibishobora kukwereka neza uko ibintu bihagaze, ntibishobora kuvuga uko imiyoborere mu bihugu byabo ihagaze, uko ubuzima buhagaze 100%. Amakuru ari guturuka muri kiriya gice, umuntu arayakura he ya nyayo? Duhera aho ngaho kugira ngo tubyinjiremo neza, kuko narimaze kuvuga ko i Burayi na Amerika bakunda kutubeshya ibintu byinshi. Ubu ngubu mu kiganiro cy'ubushize twaravugaga tuti ninde uyoboye muri iyi ntambara. Ese Iran biragaragara ko ifite icyizere cyo gutsinda iyi ntambara, cyangwa Amerika irimo iratakaza byinshi? Reka duhera aho ngaho. Aho bigeze ubu ngubu, ungira ngo Espagne niyo ya mbere yavuze kuri iyi ntambara mu buryo mpuzamahanga. Byeruye n'Ubutaliyani, ngira ngo. Yego, nibo bantu bakomeye babivuzeho mu buryo bweruye. Nibo bantu muri OTAN babivuzeho. Ntekereza ko ari nabo bakomeye. Rega, hari undi ukomeye yari byabivugaho se ngo bigaragaza aho bihagaze. Bitaragaragara. Ubudage nabo bwaravuze.
Ubudage nabwo bwaravuze avuga ko iriya ntambara itari ngombwa. Ofete no muri Amerika nabo ubwabo ntibari kumvikana kuri iyi ntambara, ntabwo bazi ngo iyi ntambara ni yandi. Unarebye mu nteko mu matora yabaye mu cyumweru gishize, n'abanyamerika ubwabo mukusanya bitekereza aragaragaza ko batumva neza ibyo no mu nteko hajemo ikinyuranyo cy'amajwi 3 gusa. Kandi buriya amajwi 3 ni make cyane ugereranyije ku cyemezo cyakagombye kuba gifatwa ku rwego nka ruriya. Ngira ngo nka hari wa mucancuro wa Blackwater Eric Prince ni nawe wabwiye Trump, aravuga ati mbaye ndugiye inama Trump nari kumubwira ko intambara atari kuyirwana. Yaranavuze ati ntuzohereza abasirikare bo ku butaka muri Iran. Yego, ko aramutse wohereje abasirikare bo ku butaka, Iran ntuzi imirwanire yayo ku butaka, iri kurwanira iwabo, irakwiteguye. Yego. Aramubwira ati ikindi ibyo kuvuga ngo wakuyeho ubuyobozi wagize ute ntabwo bikwemerera ko wageze ku ntsinzi. Ati Iran ni igihugu gituwe n'abaturage basaga miliyoni 90. Ni abantu bize, bafite ubwenge, bafite ibyo bazi, ntabwo ari ukubahindura mu kanya nk'ako guhombya nk'uko bitekereza. Hari amakuru avuga yuko Iran iri no mu bihugu bya mbere ku isi bifite tank ibifaru byinshi mu bubiko bwabyo ku isi, kandi urumva ko hanyuma reka tuyinjire neza mu ntambara aho igeze muri iyi minsi ya vuba ahangaha, aho amakuru agomba kuva, kubera yuko nk'ubu ngubu hari amakuru n'ubundi ari guturuka mu burengerazuba bw'isi avuga yuko hamaze gucikamo ibice muri Iran mu bayobozi bakuru, kugira ngo barebe uzasimbura Ayatollah. Hacitsemo ibice kuko Israel yamaze gutangaza ko igihe cyose hazaba intama yo gutora ugiye gusimbura uriya muyobozi bazicirwa aho ngaho bari gutorera, ndetse ko wenda bitanabaye uzajya aho azahita yicwa mu masaha makeya mu gihe azaba ariho. Bituma bamwe mu bayobozi bakomeye bagira ubwoba bwo kongera guhura ngo mu ruhame batore, yego bahure batore, bahurire hamwe ko bashobora kuraswaho mu gihe bahurira hamwe. Yego, hakabamo bamwe mu bafite potential cyangwa se wakwita ko bigaragara ko bafite ubushobozi bwo kuba bamusimbura. Hari igice cyamaze no gutora, bavuga ati uyu nguko tubona ari ubishoboye, ni ngombwa ngo tujye guhura dukora amatora ahantu dushobora kwicirwa. Ariko ntekereza ko Amerika yageze ku ntego yayo. Niba bimeze gutyo rero batangiye gucikamo ibice, Amerika ibikeneye ni ugucikamo ibice kwabo, batanye mbayobore, nta kindi ngiye nicyo ntekereza. Gusa icyo bo basa nk'aho bagihuriyeho ni ibikorwa bya gisirikare kuruta ibindi bikorwa bya politiki bishobora kubaho byo kubaka inzego n'abazivugira n'abazikuriye n'amasura yabo. Ariko ibikorwa bya gisirikare uko bikorwa, byaba ibitero, kuko buri wese ari kwigamba. Israel ihari ibyivuga, ariko Iran iravuga yuko ubu ngubu yatangiye kumaraho ububiko bushaje, igiye noneho gufata mu bubiko bushyashya. Muri 2000 ngira ngo na 17 nibwo nigeze kubona akaraporo kakozwe n'umuryango w'abibumbye kavugaga yuko Iran igeze mu bushobozi bwo gukora amamisire ari ayangaya ballistic 700 mu kwezi, zambukiranya imipaka. Pani zambukiranya imipaka ariko zigenda urugendo rurerure. Zambukiranya imipaka, yego, ntangize ngo nizambukiranye imigabane ni zambukiranya imipaka zigenda ingendo ndende zirenga 700 ahubwo ngiye uruhuza zambukiranya imipaka intercontinental. Oya nizambukiranya imipaka zirenga 700 mu kwezi, ko bafite ubushobozi bwo kuzikora. Ngira ngo barimo baranavuga ko bari kwamagana uburyo ziri gukorwa, kuko banavuga yuko harimo izatangiye gukoreshwa kandi zitemewe mu ntambara mpuzamahanga, mu mategeko mpuzamahanga. Izundi amategeko mpuzamahanga ubwo aba bariho. Umuntu urarase wishe abayobozi basaga 40 mu gihugu bakuru, ukaza kuvuga ngo amategeko y'intambara ngo mpuzamahanga abaho. Iryo jambo ryo bwari uraje urashe abantu, ntawe bagishije inama, bararengana, nta impamvu nimwe yo kubica. Noneho uri muravuga ngo umuntu ari gukoresha intwari itemewe, ngo yisha amategeko mpuzamahanga. Amategeko mpuzamahanga abaho kubw'inyungu zuwa yashyizeho kugira ngo yakubitisha abandi. Abantu bagomba no kujya babisobanukirwa aho kuvuga ngo amategeko mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka
mu mezi make ashize igiye muri Venezuela muri Amerika y'Amajyepfo ishimuta perezida n'umugore we na n'ubu barafunze ndumva urubanza rushobora gusubukurwa ku itariki 17 z'uku kwezi. Agiye muri Irani barishe kuva ku muyobozi w'ikirenga n'abandi bayobozi bakuru basaga 40 mu gihugu. Birateganya no kujya muri Cuba. Trump ati Irani iravaho dukurikizaho Cuba. Mu minsi ishize yarabivuze ati Mark Rubio murabizi ko afite inkomoko muri Cuba. Atundi hagombye kuba ari we perezida wa Cuba. Okay. Amategeko mpuzamahanga ni ikindi. Aho intambara igeza. Ariko ubwo tuba tubwira abadukurikiye atari mu buryo bwo kubagumura no kugera gute. Ariko tuba erega ayo mategeko mpuzamahanga si ukubagumura nabo barabibona. Niba si biherana hano mu Rwanda. Hari bamwe batabibona. Niba hari bamwe erega mukama hari bamwe batabibona. Baba bakeneye gusobanurirwa neza ngo babimenye kugira ngo umenye ngo amategeko mpuzamahanga abaho ate ashyirwa mu bikorwa n'abandi. Ayo mategeko mpuzamahanga yashyizweho n'umuntu n'igihugu kimwe n'abantu bamwe. Abo bantu bamwe itsinda ry'abantu bamwe. Noneho bakifuza ko abandi bose basigaye batagize uruhare mu ishyirwa ryaho rya no kuyatora no kuyasesengura no kuyatunganya bayakurikiza. Niho uzumva amategeko mpuzamahanga ngo agenga intambara wowe wagiye nta muntu wagishije inama ni wowe uri kuyica bwa mbere undi nawe niyirwanaho ngo uri kwica mu mategeko mpuzamahanga. Erega tubihere no kujya hano mu Rwanda ntuza amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ko bagiriza u Rwanda kutayuzuza Kongo nawe utayuzuza. Ari amasezerano ugiye no kuyareba ubwayo nta nubwo n'ibihano bifatwa ubu no mu ntago biri no mu masezerano ni ibindi. Reka tugaruke muri Iran Uburasirazuba bwo hagati. Tugaruke muri Iran no muri Israel. Ubu ngubu umuntu ntago ashobora kuvuga yuko Iran yamaze gutsindwa. Abayobozi bakuru bamaze gupfa, abasirikare bakomeye bamaze gupfa. Ntiwavuga yuko ubu ngubu Iran iri mu nzira yo gutsindwa. Iran ntiratsindwa nubwo ariho bigana. Uyu munsi ntago twavuga ko Iran yari yatsindwa kuko ntiramanika amaboko kuko President Trump amaze iminsi ayisaba ngo kumanika amaboko kuko ngo inzira y'ibiganiro yarangiye. Ariko Iran biciye kuri perezida wayo Masoud yavuze ko rwose Iran izakomeza kurwana kugeza ku ndunduro mu gihe President Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko ashaka kongera kugira Iran nziza kuruta uko yamye. Ariko ko kuyigira nziza ni ya magambo nyine y'amareshya mugeni. Ahubwo no gusenya Iran kuko turebye Libya urugero dufashe urugero uziko ku gusenya Iran kuri wa mugambi mu bisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gusenya ibihugu birindwi byose bigendera ku mahame ya Kisilamu. Ibyo bihugu twabigarutseho mu kiganiro duheruka gukora hano. Aho igihugu cyari gisigaye cyari igihugu cya Iran nyuma yo gusenya igihugu cya Somalia, gusenya ibihugu birimo Yemen, Syria, Iraq, gusenya igihugu cya Libya, ibyo na Sudan. Noneho uwo mugambi mubisha rero wa Trump wo gusenya ibyo bihugu nako si Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange kuko perezida buriho abari gushyira mu bikorwa ibyagenwe gukorwa mu gihe cy'iyo manda igezweho. Bura nubwo Trump byitirirwa Trump ariko ntabwo ari we buri ufata icyemezo cya nyuma. Icyemezo cy'igihugu nicyo kiba kiri gukora hariya nawe uhari akaba ari ubishyira mu bikorwa. Kuvuga ko Iran rero yabitsinzwe uyu munsi kano kanya iracyarwana yego biganisha gutsindwa ariko gutsindwa burundu ubwo ntiratsindwa kuko iracyahanyanyaza nubwo biganwa ku gutsindwa. Kanija Iran ntiyaba imaze gutsindwa. Oya ntabwo navuga ko Iran iratsindwa. Icyo ntekereza no kwiracyarwana nka bya bintu byo kuba ngo uburiye mukwe ntako batagize. Iran ntabwo iratsindwa tugendeye ku byo tubona kugeza ubu kubera ko abanyamerika nabo barataka kubabara. Sinzi umuntu abonye yasabye imbabazi perezida wa Iran. Perezida wa Iran Masoud yasabye imbabazi ibihugu by'ibituranyi byo mu burasirazuba bwo hagati. Biriya bihugu byose bitandukanye barashemo ariko izo mbabazi mu buryo yazisabyemo ubona ko nanone ari uburyo bwo kwerekana ko ubundi Iran na biriya bihugu cyangwa abaturage muri bihugu barasheho nta kibazo bafitanye. Ibyo navugaga yego nkavuga nti Iran ntabwo irimo irarasa Amerika
yego ubundi byakabaye Kamene yapfa wenda JD Vance tukamubona nawe yapfuye ku rundi ubundi niko kwagombye kuba ari intambara nibyo byakwiswe intambara cyangwa tukabona ndi guhomba nawe ugahomba cyangwa tukabona City Tower y'i Washington iri hasi yego iyi California y'iki yego kuko biriya nge nahise mbibona nko gutsindwa kwa mbere kw'Abarabu. Abarabu batsinzwe bwa mbere yuko bemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushinga ibirindiro. Voilà, muri biriya bihugu ntabwo nabwo ari ukubatsinda n'uburyarya bwabo mu burengerazuba. Ubwo buryarya bakoresheje abandi bakabyemera. Nabonye mu minsi ishize Arabia Saudite, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Jordania, Kuwait, ibyo biriya byose Iran yarashemo. Yabirasha atari uko itumva ko ari Abarabu bagenzi bayo. Nibyo yavugaga Masudi. Nibyo yavugaga ati ndimo turasaba imbabazi kuko ubundi turi kubarasa tutagombye kuba tubarasaho ariko simwe turasa n'ubundi turarasa Leta kuvuga ngo ntabwo ari mwe turasa twarashe mu kirere cyanyu twarashe ku butaka bwanyu. Ni uburyo bwo kwerekana ko nta yandi mahitamo. Ni nko kubabwira ngo mwemereye umwanzi ngo yinjire iwanyu nta kundi tugomba kuhamurasira. No gusaba imbabazi ubwabyo no kwigaragaza nk'aho ari ikosa bari gukora nabyo ubwabyo ni defete no gutsindwa. Nibo bari kurasa umwanzi, ibyo bihugu byakabaye bizi ko bicumbikiye umwanzi atari Iran kujya kubisobanurira ko bicumbikiye umwanzi. Iran nta kosa iri gukora mu yandi magambo. Oya ni na bwa mbere bibayeho nabonaga mbona abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bitari bisanzwe ahubwo ko perezida w'igihugu mu ntambara aza gusaba imbabazi. Arasaba imbabazi nde kiretse we n'umuntu wabyumva ni umuturage haramutse n'Abarabu bahaguye babyanze bikunze ko kuhagwa barahagwa ubwo baba babaye inzirakarengane z'ibyemezo ibihugu byabo bafashe. Hanyuma ubwo turahita tunaguka tujya mu kuba iyi ntambara imaze kwinjiramo ibindi bihugu. Muri kubona iyi ntambara ishobora kuba iy'isi ku buryo ibihugu bindi biri buyinjiremo bitari Amerika, bitari Israel, bitari na Iran. Noneho duhere kuri bino bihugu yarashemo by'ubwabyo nabyo hari bifite igisirikare, bifite ingabo, bifite ubushobozi. Iyi ntambara iri buze kwinjiramo ibindi bihugu. Mukama iyo urebye intambara ya gatatu y'isi ngewe ku giti cyanjye mvuga ko yatangiye 2012 cyagiye cya Gaddafi. Ari igihe Burusiya bwiyometseho akantu kitwa Crimea 2014 umwigimbakirwa Crimea. Yego. Mvuga ko ari bw'intambara gatatu y'isi yatangiye ko ntabwo byari bisanzwe ko igihugu cyinjira mu kindi kikiyomekaho ubutaka bwacyo. Uburusiya bukimara kwiyomekaho biriya bintu hanyuma bigagenda bikurikirwa n'izindi ntambara twagiye tubona zagiye ziba. Ntekereza ko ari bw'intambara yari itangiye ko Uburusiya bukimara kwiyomekaho Crimea, Amerika yarabyamaganye, ibindi bihugu birabyamagana byifatanya na Ukraine bigira gute kugeza ubwo 2022 none Uburusiya yavuze ati oya findi irutwa na Sararoga reka twinjireyo. Otani Ukraine igiye kwinjira muri Otani. Reka twinjire none tubarase. Hanyuma haza n'izi ntambara za Taiwan n'Ubushinwa, Pakistan n'Ubuhinde. Nyine haza intambara ku buryo buri wese abashaka uruhande yabogamira. Kandi intambara nyinshi zagiye ziza. Haza Gaza na Israel. Noneho izo ntambara zose Uburasirazuba bwa Kongo yego. Izo ntambara zose buri ikita rusange nyinshi usanga ari z'abavandimwe. Abavandimwe mu buryo bw'amateka. Uburusiya na Ukraine, Kongo nayo M23 ariko ikabyita ko ari u Rwanda. Yego. Hanyuma Pakistan n'Ubuhinde byari igihugu kimwe. Yego. Hanyuma hakabaza Israel na Gaza bona nabo ko ari abantu ba hafi yabo begeranye. Byanze bikunze usanga ari abantu b'abavandimwe batakakwiye kuba ubundi barwana. No muri bya bihugu bya Somalia. Yego. Somalia na Somaliland, Sudan y'Epfo na ruguru ijya no gucikamo 2011. Usanga ari ibihugu byose ibyo byose turi kuvuga n'abavandimwe. Intambara y'isi yarabaye pe. Kubera ko turi hubu ntabwo tuzabyiga. Ine gatanu ntitwariho. 18 16 18 twariho. Ngira nta n'umunyarwanda uri hubu wari uri icyo gihe. Ubwo ndavuga 1915 18 intambara ya mbere ni ya kabiri. Yego.
like ntitwari wenda hari abariho mu Rwanda icyo gihe ariko nabo icyo gihe bariho ntibari bazi ko ari intambara y'isi iri kuba. oya biragoye. Ntabwo bisaba ko intambara uyita iy'isi kugira ngo igihugu cyawe kibe cyayigiyemo, ariko byibuze hajyamo ibihugu byinshi. oya Bi- sinangombwa bi- byinshi. bi- bi- Mukama, ibihugu hari bikomeye, ibicika ibihugu intege, bikomeye ibikomeye ubwabyo. bicika nk'intege Ibi- bimwe. yego, ibihugu bikomeye ubwabyo iyo byamaze kujya mu ntambara bishatse byayita iy'isi. Okay. Amerika iri mu ntambara, Uburusiya buri mu ntambara, Ubwongereza buri mu ntambara, Ubufaransa buri mu ntambara, Ubushinwa buri mu ubwo turi ntambara. kuvuga bya bihugu Nuko ariko bitanu biri mu ntambara bidahuriramo, ntabwo biyihuriramo ariko ntibyabura kandi kuyitumiramo. mbere byajyaga bizihuriramo. ntibyabura kuyitumiramo ibindi. Impamvu bitayihuriramo ubu ni uko bidafite kirimbuzi, nako icyo gihe nuko bitari bifite kirimbuzi. Ubu biri kuyihuriramo byose bifite kirimbuzi bikabura icyo bikora. no kuyihuriramo kandi bari kuyihuriramo mu buryo butandukanye. Gute rero? wari uvuze ngo kuyihuriramo, ubu twari tuvuze ngo biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, biriya bihugu byose Iran iri kurasaho ni ibihugu n'ubundi by'abaturanyi by'abavandimwe itakwiye kubirasaho, kandi n'ubundi bidafite icyo bivuze cyane muri iyi ntambara ubundi, kuko mu bihugu bundi muri iyi ntambara n'ibihugu byose bya wakwita super power cyangwa se ibihugu bivuga ari kumvikana, kuko n'Uburusiya nahoze mbona amakuru n'Ubushinwa ko nabwo buri mu ntambara, n'Uburusiya bukaba mu ntambara ariko mu buryo bundi, kuko amakuru aravuga yuko Uburusiya Ubushinwa icyo bari kurwana muri iyi ntambara bafasha Irani ni amakuru y'ubutasi. Bagaha Irani amakuru y'ubutasi abereka ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherereye hara mu burasirazuba bwo hagati, Ibyo ziri gupanga. yego ibyo bari gupanga, aho amato yabo ari indege, ibyo bikorwa byabo byose bari gutegura, noneho Irani ikajyayo ikajya kubirasa. Kandi ayo makuru muri ibyo rero nibyo bikomeye. mu gisirikare buri abantu bagomba kumenya ko ikintu cya mbere gifasha igisirikare gikomeye, cya mbere mbere yo kuvuga ngo ufite intwaro, ngo ufite abasirikare bakoze amahugurwa, bafite ibikoresho byinshi, bafite umubare munini mwinshi, ugomba kuba ufite ubutasi. Urwego rwawe rw'ubutasi rujegajega, ibyo bindi bisigaye ntacyo byagufasha. Napoleon niwe wigeze kubivuga, ngira ngo mu ba mbere babayeho batangiye kuvuga ko icya kabiri cy'urugamba gitsindwa n'amakuru. Oya, mu makuru ubundi buriya muri domene zose ni ingenzi. Hanyuma ibihugu bikomeye byatangiye kwerura kujyayo. Twumvise Ubwongereza buhagarika ibitero byari bigabwe muri Iraq, bigabwe na Iran ku birindiro by'ingabo zirimo iza Amerika n'iz'Ubwongereza, kubera ko uko Ubwongereza bwabisobanuye ni uko aho byerekezaga ari mu nzira zabyo, mu nzira z'ibirindiro byabo. Baravuga bati ntabwo tuzi niba ari twe bari batagatinzeho cyangwa niba ari Abanyamerika. Ibitero byahagaritswe ni amamisire yahagaritswe, n'ubundi n'amadrone arasa imisire zigashwanyukira mu kirere, yego, ndetse n'indege, indege za gisirikare z'intambara zikomeye. Ntitwavuga ko Ubwongereza mu buryo bweruye bugiye kwinjira muri iyi ntambara, kandi mu minsi ishize Amerika isa nkaho yarabihenuyeho. Oya, Ubwongereza muri iyi minsi ni igihugu gitambikije. Ukurikije uyu minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ibyo ahora atangaza, ni umuntu bigoye kwizera ibyo avuga uyu munsi si ibyo avuga ejo, kuko uri kutubwira ibyo bitero Ubwongereza buvuga bwagabye ko bugahagarika izo ndege za Irani, intwaro. Ariko noneho Trump n'ubundi yifatiye ku gahanga igihugu cy'Ubwongereza, avuga ati iki gihugu twahoze ubundi turi inshuti, twari tuzi ko ari n'igihugu cy'inshuti, ariko twatangiye intambara tugisaba gukoresha military base yabo ngo tugabe ibitero, ubwo n'ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza barabitwima. Ati none uyu munsi barimo baravuga ngo baraje, ati oya, ntabwo dukeneye umuntu winjira mu ntambara, twebwe twamaze gutsinda. Uho ni Perezida Trump kubwe arumva ko intambara amaze kwitsinda, ndakeneye undi muntu umufasha. Kuba Ubwongereza bwavuga ko bwagize icyo gikorwa bukora uyu munsi, kandi wo buza gushyigikira avuga ko bo intambara yamaze kuyitsinda atakina bakeneye, kuko igihe yarabakeneye atababonye,
ntabwo mbona ko ubwongereza bwaba bwinjiye muri iyi ntambara. uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu.futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Igihe cy'amashuri niba kigeze, umwizerwa wa mbere ukugeza ku mashuri mpuzamahanga kandi kuri scholarship ni Connect Sky Business Group Limited. Connect Sky bagushakira scholarship muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Butaliyane, Finland, Hongria, Ubuholandi, Ubwongereza, Korea y'Epfo n'Ubushinwa. Naho abashobora kwirihira, mutubwira igihugu mwifuza kujyamo, tukabashakira ishuri byose tukabirangiza, tukongera guhurira ku kibuga cy'indege tubaherekeza. Icyiza cyacu nuko iyo ibya viza bidakunze, amafaranga yawe urayasubizwa kubera ko tuba twarageranye amasezerano yo kwa noteri. Duhamagare kuri nimero yacu ya 0793 10 6328 cyangwa utwandikire kuri email y'akazi kacu connectbglimited@gmail.com. Wanadusanga ku biro byacu muri etage iri ku muhanda wa Kimironko uteganye na Simba Supermarket. Hari ikintu dukwiye kumvikanaho Mukama na Clement. Muri iyi ntambara Uburayi nta hantu buri. Muri iyi ntambara urabona ko Uburayi nta hantu buri pe. Yego. Bwifashe nuko bwadafite icyo aho bwakwerekeza. Nkunda kuvuga ko igisirikare cy'Uburayi nta kikiriho. Kubera ko bwamaze igihe kinini bwishingikirije ubwirinzi bwa Amerika muri OTAN. Ibiyomoraho. Amerika irababwira iti mwongere amafaranga mushyira mu gisirikare. Aba ba Macron nibwo batangiye kuba bati tuzongera ingengo y'imari y'igisirikare kugeza mu 2030, tuzongera ibintu nk'ibyo by'ubu barimo. Unongereho ko abo bose bamaze igihe kinini, imyaka myinshi batari mu ntambara. Njya nkunda kubivugana hano muri Afrika. Mu ntambara bituma igisirikare gihora gityaye. Njya nkunda kubivugana hano muri Afrika, ngira ngo mu mix ishize twabivugaga, niho ngani muri Afrika umubona y'icyo gisirikare ko bisirikare bihuriye muri Kongo ejo bundi. Urambwira ngo Afrika y'Epfo urayizanye, nuvuga ngo muri Afrika y'Epfo igisirikare kijya kuza muri Kongo. Utavuganwa n'ubutegetsi yaravuze bamwita umusazi Julius Marema, avuga ko igisirikare cya Afrika y'Epfo kitarenda n'umurima w'amashu. Baravuga ati ngo niko yamye, aho aravuga ibintu bya ntabyo, ariko fata igisirikare kimaze imyaka irenga 50 kitajya ku rugamba. Yego. Bivuze ngo n'ingengo y'imari yashizemwo n'aba generali bazanye inda barabyimbye. Yego, barabyimbye, nta rugamba. Intwaro ya mbere igihugu kiba gifite y'igisirikare, uzasanga ibihugu byose ku isi ubu ngubu bifite ibisirikare bikomeye, kwihora mu ntambara. Uzarebe uretse gutestinga ibisasu nta kindi bisirikare byarabikora. Burana Kim Jong Un wirirwa avuga. Uretse ko bafite nucleaire. Ahubwo we ntekereza ko bo banabitestinga, abanyaburayi no gutestinga barabigabanyije cyane. None ni bande baheruka gutestinga. Na Kim Jong Un wirirwa avuga, uretse kuba ngo yatestinze ngo nucleaire ari marakanga. Ariko igisirikare cya Korea ya Ruguru giheruka intambara ryari. Hanyuma abo yoherejeje ubundi muri Ukraine mu Burusiya, ariko uzasanga aba yaratakaye kuko Amerika ubona ko buri gihe gerageza abasirikare bayo bose n'intambara irazirema ngo yongere ibatyaze, inabapima urwego, yabona bigiye no gukomera ikasa nkaho yigaruye, ariko yabanze kubona yuko hari aho itaragera, igasubira inyuma
kongera imbaraga. ubwo rero mukama icyo ngiye nagira ngo hano mvuge ni uko Amerika ihora muri ako kajagari k'intambara, mu gihe abanya-Irani bashobora kuba nta ntambara baheruka uretse gushyigikira Hezbollah, za Bahuti, za nyine iriya mitwe byose bashyigikira. ubwo noneho twari duhereye ku ruhande rw'Uburayi kubera ko Ubwongereza nicyo gihugu utavunitse mukama utubwiye Uburayi, hanyuma Irani yarashe muri Chypre, Uburayi Chypre ni umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Uburayi. Uburayi bwarashubije? Ndi kukubaza, Uburayi bwarashubije? oya Uburayi butangiye gusubiza ubu. Oya, bwashubije gute? Umunyamuryango wabo yatatswe, arashweho. Ntabwo bwigeze busubiza kubera ko Uburayi ubona ko bwiringiye imbaraga za Amerika, kurenza uko bwiyiringiye. Noneho bwiringiye Amerika, Amerika irabwipakurura, ntibwabimenya, busigaye mu rungabangabo aho ngaho nabo bareba ukuntu bakwirwanaho. Muka Uburayi nta buhari. Hanyuma se mu bihugu bya Aziya bisa nk'aho ari nabyo byaba byegeranye na Iran ugereranyije n'Uburayi, Ubushinwa, Korea, Ubuyapani. Uravuga ibihe bihugu? Ibi bihugu bindi bisigaye byo muri Aziya. Ubwo Ubuyapani avuga na Korea. Ntabwo nzi niba yavuze y'epfo cyangwa ya ruguru. Korea ihari ni ya ruguru y'epfo y'Abanyamerika. Yego. Bo ntabwo bari buze kwingenjinga muri intambara. Nta bihugu bizinjira. Hanyuma se intambara ni hahandi intuza inzove ebyiri zirwaniye. Baraza kubireka bose. Nta gihugu na kimwe kizigera kinjira, ntiyagire n'umuntu utekereza ko hari igihugu kizinjira muri intambara mu buryo bweruye. Ibyo urabivugiye bishingiye ku kirere? Ndabivuga nshingiye ku kuba iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine Ubushinwa bwayinjiyemo, ariko buyinjiramo butashaka kugaragara ko buyirimo. Kwemerera yego ni kimwe ni kwemerera Abarusiya ko bakomeza kubagurisha ibitoro na gaze, kwemerera like inyungu gusa. Nabo rero bazayinjiramo muri ubwo buryo bwo kwemera inyungu zabo gusa, ariko badakene nk'Ubwongereza nk'uko bivuze. Keir Starmer kemerera Trump gukoresha ibirindiro bye biri muri Chypre gusa bikarangira, ariko atavuze ngo noneho ngo ndaje nanjye ngo noneho ikindi. Uburusiya bufite intambara yabwo bumaze imyaka 4 burwana, bivuze ngo ntabwo wasiga iwawe hashya ngo ujye kuzimya uw'abandi. Hanyuma kandi Ubushinwa bwo burimo buravuga ati Amerika byanze bikunze hari ubushobozi mafaranga iri gutakariza hano. Ni igihe cyanyacyo ahubwo cy'Ubushinwa no gukomeza kuba bwayobora mu rwego rw'ubukungu, kuko byanze bikunze iyi ntambara izasiga Amerika ihungabanye. Erega Amerika urebye ubona iri mu ntambara muri Congo, ukasanga iri mu ntambara aho ngaho muri Ukraine, muri Sahel irimo irarwana no kugarura ba Traoré n'aba Chiani. No muri Nigeria no muri Nigeria, muri Sahel buriya ntiyaba mu gice cyayo. Reka tubyite gutyo. Ariko nuko Sahel no muri Nigeria intambara zifite intego zitandukanye. Intego ya Amerika ni inyungu, ndavuga abarwana. Ariko nubwo intego zitandukanye, inyungu ni imwe. Umwanditsi w'umwandiko ni umwe, ni ugira na igika nicyo nuzagikora nicyo agomba gukora. Rero Amerika urana iratagaranye henshi, iratagaranye icyo cyo abantu bakibone. No muri East Africa, no muri East Africa igenderwana imyigaragambyo muri Kenya irwana nayo bra. No mu Bushinwa na Taiwan irimo. Nejo bundi muri Venezuela abantu barabyibuka, no muri Cuba irimo irashaka, no muri Haiti. Like America iri everywhere. Rero Amerika iratagaranye, ahubwo abantu barwana nayo ntibazi ko bari kurwana n'umuntu nka Amerika. Ubu nicyo kibazo. Uzi neza kuri kurwana n'umuntu nka Amerika washaka ahantu mukubitira, kubera ko umuntu utagaranye utagata imbaraga zitatanya. Wafata igice kimwe ukagikuraho ukavuga ngo iki ndakigaruriye, uyu muntu mukuyeyo. Nibyo Uburusiya bwari butangiye gukora kwa ba Traoré n'aba Chiani muri Afurika y'Iburengerazuba, nibyo bari batangiye gukora. Ariko Amerika still iracyafite kabara gato, iracyarwana kuko umuntu utagatanga utagaranya amaguru n'imbaraga gutyo, ariko akaguma. Ibyo ngibyo warukomojeho byo muri Afurika bimeze nk'ibyo Museveni yavuze mu minsi mike ishize, aho yavuze ko atumva impamvu ibihugu bya Afurika byemereye Abanyaburayi, ubwo yavugaga Ubwongereza na Amerika gushyira ibirindiro by'ingabo mu bihugu byabo. Avuga ku ntungu Ubwongereza na Amerika baje kumwinginga inshuro nyinshi
ngo bashyire ibirindiro by'ingabo muri Uganda. wese rega ntukajye Clement ntukajye biriya bintu biko ntabwo Museveni we waciye mu Sudani nubwo batashyize ibirindiro. Yego. ahubwo se nubwo batahashyize ibirindiro nyine ntibamukoreyemo baramukoresheje. yego icyo nene nshaka ko duhite tugeraho ni umuntu yarimo ararwana bizi ko arwana n'umuntu ufite ingufu ushobora no kuzimurusha hari igihe agira hakamera nk'umwiyahuzi. Bivugwa yuko Iran ishobora kuba ifite ibitwaro bya kirimbuzi birimo n'ibya nucleaire birimo n'ibyegera kuba bombe atomique birimo nyine ibishobora kwangiza no guhumanya ubuzima bw'abantu kandi benshi. Ntureba Iran ijya kuba ifite zira ntwaro kirimbuzi nk'uko Amerika yabivugaga. Igitero cyabaye mbere mu mwaka ushize 2025 mu kwa gatandatu ikarasa bakarwana iminsi 12 intambara igahagarara. Amerika ikabigarutse ikaba yishe kuva ku muyobozi w'ikirenga igakomeza abayobozi b'ikuru w'igihugu bose yaba amazu bari kurwana n'amatora nabwo bigoranye kwaba. Ntabwo Iran yarabuze no gutanga ubutumwa. Impamvu nuko wavuga ngo noneho niba bitera muri bira bihugu tuvuge nk'ubu ngubu Iran bayifite ibitwaro kirimbuzi. Siri kurwana n'ibihugu birenze hafi bigeze hafi ku 10. Ibyo byose yasubijeho. Iba ivuga ngo turi kurwana nkaho ntacyo turamira. Niyo yasubiza mu gihugu kimwe kavuga ngo kigiye kugisiba ku ikarita. Intambara itihagarara uwo munsi. Mukama ikibazo ni ubu ngubu nanjye cyo nkomeza kwibaza. Ese wabutegereje iki kindi? Iran uzi no guhora kwa Abarabu. Kwa Abarabu barahora. No gukunda igihugu kwabo. Yego. Ariko nuko izi ntwaro bafite nibazitera nabo zizabagiraho ingaruka bitewe n'imiterere ya hariya hantu. Ntabwo watera intwaro i Washington DC. Oya, Washington ho bume mu none se kubera iki Iran itarasa Washington? Twavugaga mu burasirazuba bwo hagati. Donc Washington irarasa Tehran. Ariko nubundi abarasa ntago baba bahagaze Washington. I understand. Ariko niba ifite ubushobozi bwo kurasa Washington yo kukitaharasa. That is the question. Kuki niba Iran ifite intercontinental kurasa iki muri Washington? None se Washington irasa iki Tehran? Cyagagombye kuba gikorwa uyu munsi. urasa muri Iran ntago bahagaze Washington. Nta kibazo ariko ni mwene Washington. Reka nkwereke. Yego. Ubutumwa bwo kurasa buturuka. Mukama reka twumvikane neza. Yego. No kuvuga ngo reka twumvikane neza. Buretse gato Kirima reka Mukama akomeza. Yego. Utanga ubutumwa bwo kurasa niho ari. Ariko ntabwo urasa ariho ahagaze. Iran irimo irarasa aho intwaro ziri kwirasa zituruka. Oya ntago ariho zituruka. Mukama wowe urasa warasa intwaro ziri cyangwa warasa ubutumwa buturuka. Donc wowe oya ntago narasa abaturage kuko Iran abari kuraswa se ntago ari abaturage muri Iran. Ni nyamanzwa. Mbere yuko umuntu abumuzi arabanza kwa muturage. Nuvuga ngo ubone intambara yeruye ya nyayo. Intambara yakabaye hagati ya Iran na Amerika vis-a-vis. Nta kindi. Arabie Saoudite, Kuwait, Qatar. Zino nzu tubona zose ngo zarashweho ngo muturirwa barashweho. Birashoboka abana bikora. Muri Kuwait babonye barashe za Liban ngo barashe ngo inyubako zisumba izindi bazirashiye umunsi nagiye nzibona zaka umuriro. Wagombye kuvuga ngo twarashe muri Amerika niyo yari intari imwe muri 50. At least. Imwe muri 50 twayisigaye kubera ko ayatora yagapfuye. Agasigwa kwihorera kwa nyako. Yagapfuye defense nawe merewe nabi. Kwihorera kwa nyako. Ni nko kuvuga ngo yapfuye. Abantu badukurikiye ntabwo turimo turengeza intambara nta nubwo turi. Ariko no kwerekana ko intambara irwanirwa itagombye kwirwanira. Ariko nkubise igipfunsi mu musayi w'ibumoso. Niba nanjye mbishoboye. Ndagaruye uburyo. Nakagukubisa igipfunsi iburyo. Nguhombanye. Niba nanjye mbishoboye ako kanu nunca akaboko. Guca kandi. Noneho se ko dusanzwe tuzi ibitangazamakuru bya hariya byakabaye bimaze kugezaho Iran tuyitekereza ko ishobora guhangana. Niba itabishoboye nyine Iran yari iteguye uko biri kose ino ntambara. Iran imeze nk'iyari yiteguye kwizabaho kubw'igihe gusa. Urebye n'imbaraga iri gusubizanya n'ibihugu iri kukoherezayo nabwo bwabyo bigaragara ko yari iteguye mu buryo bwa gisirikare. Ariko ubwo yiteguye nanone yiteguye kurwana n'umuntu utari uwa nyawe. Umuntu yakugabyeho ibitero ngo urajya gukubita inshuti ye. Nanjye ntabwo ndi kwemerera Iran pe. Washaka ntabwo ndi gufana Amerika ariko nta nubwo ndi kwemerera Iran. Uburyo isubizamwo ntabwo butanga ntabwo bubabaza Amerika. Ofete yego. Ntabwo bubabaza Amerika ngo yisubireho ku cyemezo cyayo. Niba Amerika iri kurasa Tehran noneho tubyumve Mukama. Reka tureke ko kurasa muri Amerika byanze.
siba Israel ku ikarita urebe ko ikibazo nabwo kitaba gikemutse. ikibazo ubwo nawe cyaba kibaye ngo ari Israel na Amerika, Yego. ninde ukomeye? Ariko byibuze Amerika yasigara ijya gushaka indi nzira y'undi kwifashisha kandi icyo gihe ninde byarangiye. ukomeye bivuze ngo ninde twasiba byoroshye. Urumva? Kubera ko urimo urazana ibyo byo gusiba Israel, ariko ari Israel na Amerika ninde wasiba byoroshye, kubera ko abantu bamwe bavuga wasiba Amerika ariko yo isa nk'iyihishe kure. Amerika kubera ko ikikijwe n'inyanja no kuyirasa biragora. Yitwaza Israel rero akanayishyira n'izo mbaraga nyinshi. None ubu intambara irimo irarwana nko kurwana rwandanze, ni kubera ko no muri Amerika abadepite ba Republicani bamwe n'abademokrate ntabwo bari kumva impamvu y'intambara. Ni intambara hano bizanagoranira mu minsi mikiri imbere, kuko Trump yasoje intambara ntawe yagishije inama ku itegeko rimwemerera, ariko kubw'igihe gito. Igihe gito rero kizanarenga, kuko iyi ntambara nabonye avuga ngo ibyumweru 5. Ibyumweru 5, icyumweru cya mbere cyamaze kurenga. Urebye uko bimeze uyu munsi nuko Iran ivuga n'amagambo Trump avuga nuko Iran ivuga ko itazarekura, ibyumweru 5 bizarenga. Ariko ubwo ikibazo no kwibaza ngo hari izo mbaraga Iran yazifite zo kuresist ibyo byumweru. Mu magambira birazifite bikorwa iracyabifite, kubera yuko ariko byatangiye rekura ku munsi misile 1000, none zimaze kuba 500. ariko n'abayirasaho ntabwo bakirashisha imbaraga nk'izo barashe ku munsi yawe. Niyo mpamvu nayisubiza bitewe n'uwayirashe. Ari Iran hari na Amerika kugeza ubu bombi bari kuduskaminga. Yego, uko niba ari Iran amagambo ni menshi yatangiranye misile 1000, ubikaba yeze kuri 500, imbaraga zishobora kuba ziri gucika. Abayiga baha ibitero nabo ari Amerika nayo yego irananirwa na Israel bashuti babo. Yega no kunanirwa. Ubushize Alex yatubwiraga ko ngo barimo bararasa misile ngo zibikwangana. Noneho n'ikintu cyanabagoye cyane muri intambara cyagoye Amerika na Israel ni drone zirasa iza Iran, kuko boherezaga igisasu drone z'ibihumbi 20 by'amadolari, Amerika igahita yohereza miliyari 4 z'amadolari ngo zijye kurwana n'izo drone, ugasanga ni nko kujyana inyundo ugiye kwica urushishi. Ahubwo bagira ubwo Amerika ishaka kwiyambaza Ukraine ngo ibahe ngo drone zihendutse yifashisha mu guhangana n'Uburusiya. Ibaza Amerika irimo kwinginga Ukraine ngo yitabare. No kubera ko Ukraine ifite intwaro Ukraine ifite intwaro kubera ko nyine imaze igihe mu ntambara. Nuvuga ngo Amerika nayo ntabwo igifite bwa busongore n'ubukaka bwayo bwo kuba yajya ku rugamba ngo ihatane, ukurikije nuko iri kujya kwiyambaza. Ibaza Ukraine imaze imyaka iri mu ntambara, ariko noneho Amerika iri kuyibwira ati mwadutabara mukaduha kuri za drone zanyu zihendutse twakwifashisha mu guhangana n'ibi bitero bya Iran. Ukabona ko byanze bikunze intambara irakomeza kuba, ariko byanze bikunze ntabwo ari yo kurangira none, kuko Iran ntizarekura ngo imanike amaboko yemere kuba umucakara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buziguye, kuko kumanika amaboko kwa Iran ni ukwemera kuyoborwa na Amerika. Mu masaha make yashize nabonye hari troop ni nk'itsinda ry'abasirikare ba Amerika bishwe n'ibitero byoherejwe na Iran, ariko akenshi Amerika n'ibihakana. Ni gacyo uzabona ko ipfa kwemera ko bapfuye, ibanza ivuga bapfuye ku rundi ruhande, niko bisanzwe mu makuru y'intambara, ariko yo kugira ngo yereka ko buri gihe ibyiza byose ari ibyayo. Kandi noneho ni muri Iraq ibi byabaye nyuma yo kumara gusenya radari wavuga ngo ni ya hari ubwo spy radar, ibari radari ya Kinetse. Yego, radari ya Kinetse yarebaga ibijyanye n'indege ziri guca muri biriya bice. Ubwo no vuga aho ni muri Iraq, ntekereza ko Iran yatangiye kugera kure. Oya, Iran rega amenya ko yasubije ibihugu biri hafi 10 byose birasiye icyarimwe. Hanyuma mu gusoza ndagira ngo twibaze ibihugu bya Afurika byigeze kugaragara ko byatangiye kujya mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, bijyayo bigiye kurwana rimwe ku ruhande rwa Ukraine ubundi ku ruhande rw'Uburusiya ku butaka.
ese birashoboka ko ibihugu bya Afurika bizisanga muri iyi ntambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi bufatika muri direkite? ngewe ntekereza ko ibihugu bya Afurika ntabibaho. Abaturage bo muri Afurika, abaturage bafata ikihe cyemezo? nabo ntabaha mukama mva niyo Afurika yamaze kwicwa biragoye. nkuko tubarura nk'ubu ngubu wabonye perezida wa Kenya William Ruto yamaganye Iran ngo iri kugaba ibitero ku bindi bihugu by'Uburasirazuba hagati, ntiyamagana uwayigabyeho ibitero. wabonye abanyakenya uko bamusubije, bari bamurabye ifu. ni gute wamagana Iran yatewe ikitabara? ibihugu bya Afurika byarakandamijwe burundu ku buryo igihugu cya Afurika kirareba nk'indorerezi. abantu babi serious bamenye ko nta Afurika bafite kugira ngo bagire Afurika. Donc umenye ko nta Afurika ufite kugira ngo ugire Afurika. None urwane no kuyigira. That is it. ariko ntibibuza kumva ngo abanyakenya ngo 30. Oya, abo bagiye ku giti cyabo. Abo n'abajama bari kurwana n'ubuzima. Babahaye udufaranga twabo bagiye kwishakira, bagiye n'ababeshyi. Abo n'abantu bari kwishakira Afurika y'Epfo kugira ngo byumve. Umukobwa wa Jacob Zuma yirukanwe mu nteko. Duzire ni bari Duzire. Ari umudepite mu nteko kubera gucuruza abana ba Afurika y'Epfo na Botswana mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abanyafurika bicare bige. Abo bazajya wumva ni umuntu nkuko nawe bakubwira ngo ugiye kwiga kaminuza mu Burusiya ukisanga bakuyobeje ugezeyo bagukubise impuzankano. Ngenzi n'ama website biriga biri mahano. Ndabizi n'abarundi bajyayo cyose ndabizi. Byo kuvuga ngo Afurika ubona yo iriho ku buryo ijya kugira ijambo hariya. Nk'ubyo kanije bakubwiye ngo ntibaho. Mukama nta bintu bihari. Umuryango Afurika n'abanyaburayerega ntabahari. Reka tworohereze. Wavugaga Afurika. Ubwo wenda byari guhera mu mutaka muri Afurika yunze ubumwe. Afurika yunze ubumwe ikorera mu muryango umwe bw'Uburayi. The so called. Sibyo? Yego, ingirwa. Afurika yunze ubumwe. Hanyuma niba ingengo y'imari Afurika yunze ubumwe 70% iva mu muryango umwe bw'Uburayi, tukaba twabonye ko Uburayi budahari muri iyi ntambara. Kandi ari we mubyeyi wa Afurika yunze ubumwe bya bihugu bya Afurika. Aho sobuje atagiye umujura ajya kumara iki? Mukama ibyo bintu bya Afurika, ibyo bintu abantu bireke, ibintu byo kwitwa ngo abantu ngo n'abanyafurika babireke. Ariko ku giti cyabo nkuko mwari mwavuze byo birasigaye no kwitwa wowe. Uravuze ngo baguhaye udufaranga, uradusize uragiye nzapfa nzakira simbizi. Ahibyo kuvuga ngo igihugu cyagatumye no kwitwa ngo umunyarwanda ukahana inyungu z'u Rwanda. Umurundi Kongo, Umugande, Umuki. Ariko kuvuga ngo Afurika iriho, Afurika ubundi bayi nariho. Ni miryango ibereye nka East African Community ejondi batumije inama y'abakuru b'ibihugu haje bande. Haje 5 mu 8. U Rwanda ntabwo rwitabiriye. Ariko bari bagerageje 5 mu 8 babagerageje. Yego kurumva birenze 50%. U Rwanda na Sudani y'Amajyepfo ndetse na Kongo. Sudani y'Amajyepfo baho mu mpapuro. Salva Kiir na Congo Republic. Na Kisekedi ntabwo yaje. Hari ubwo haje Museveni, haza Suruhu, haza Ruto. Ndayishimiye. Na Mohamed. Ariko nyika ko ahantu hose Ndayishimiye azajya bahari. Oya Ndayishimiye ko ari umuyobozi wa ahantu hose Ndayishimiye azajya bahari, nje nkeka ko Perezida Kagame atazajya. Na Kisekedi urumva ntiyara. Noneho Ndayishimiye we nzaraje. Ubushize ariko ntabwo yari yaje. Ubushize ntabwo yari yaje. Bamutumiye no mu nama y'ikoranabuhanga iheruka bwo cyo gihe uzi ko banamamagara kumubura. Ariko banza ko ari Perezida wa Afurika yunze ubumwe banza agomba kuhaboneka. Museveni ntiyagombaga kubura kuko ntabwo ntekereza ko Perezida Kagame haraje kubera ko ukurikije imbwirwaruhame za Perezida Kagame kuri Tshisekedi Ndayishimiye biragoye ko bakwicara ku meza mwe biganiro. Bizongera gusaba ko Trump noneho ikindi ukurikije iyi nama impamvu abo ngabo babaye na benshi hari babiri batagombaga kubura. William Ruto wari uyoboye na Museveni agombaga kuyobora narusha waho byabereye naho byabereye muri Tanzania 3. Ubwo rero barakohaje babiri kuko urumva nuko nguko ibintu byagombaga kuba bimeze.
twivugiraga ibintu byo muri ariko urumva biba biturutse kure ariko ukaza kureba ngo iwanyu ubwo kuko n'ingaruka turi kuvuga tugiye gutangira guhura nazo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli twaratangiye mazutu yazamutseho 48 mazutu esanse byagumye kwa kundi ariko se wamenya nyuma y'amezi abiri cyangwa na mbere yaho kwitangaza bashobora no gusohoka mbere bizaba bimeze bite esanse ahubwo ntekereza ko ingendo z'indege zitari gukorwa ubwo ngubwo uribaza ngo amafaranga yinjiraga mu icyo gihe bwo bimeze bite aba businessman bajyagayo batari kujya kurangura store zabo nizirangira biraza kuba bimeze bite ibyo byose hari intambara ibera kuroko yabakure kose twarabibonye ngo ibinyampeke muri Ukraine ingano n'ibiki ingaruka byatugizeho abantu barabyibuka noneho uribaza ngo noneho iyi ngiyi mu burasirazuba bwo hagati peteroli 20% yo muri Irani Arabia Saudite nayo bayirasheho ku ruganda rwa peteroli nayo ifite 16%. Urumva hafi 40% se niba bafunze birumvikana n'umuturage w'inyakabwende bigomba kumugeraho mu Rwanda. Hanyuma ubwo mu gusoza hari ahantu twahungira zino ngaruka ntaho nta mahitamo dufite nta hamwe rwose no kwemera nyine amahitamo yonyine twagira no kuba dufite ibyo tubakeneraho kandi ntabyo buri gihe akaboko gasaba se ko kaba munsi yo kutanga hari ibintu usabwa kwakira gusa na hamwe ubwo urumva niba turi ku munsi wa 9 w'intambara wa 10 ibintu ngibyo 9 10 simbizi bizagira bizaba byinshi cyane mukama icyo wenda abantu basenga nkamwe muba mukwiye gusengera masengesho y'abakemura ibibazo isi banza paradizo ari kubonekera mu isi hejuru ntago abantu bari kuba bakigiye no gusengera ko nyine bitarenze iyo minsi yose amadini avuga ko isi izahinduka paradizo hanyuma ibyo kuvuga kuri iyi ntambara byo ni byinshi umunsi ku wundi icyo tubabwira no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu cyane ko buri gihe tuzajya tubagezaho inkuru nshyashya zigezweho ibiri kubera ariko iyo Trump avuga ngo twamaze gutsinda intambara abavuze iki nyine ababona yuko ibyo target yari afite yagezeho icyo ashaka kugeraho yakigezeho we niba yarafite gahunda yo kwica bari abayobozi bakuru ba Islam muri Irani ariko Trump atangije intambara yavuga ko yari afite intego 3 intego ya mbere no gukora ubutegetsi bwa Irani yabukuyeho ntabwo yabukuyeho ko nta wundi arashyiraho bumva ariko ntibyaba ari inzira ariko bwariho ntago bugihari ubwari muteye ikibazo ushobora kuba budahari ikibazo ni hari ubwo yashyizeho ntabwo ari yashyiraho icya kabiri Trump avuga ko azasenya misile ballistic missile za Iran icya gatatu Trump akavuga ko ari ugusenya ziranganda za nuclear nta nazihari ariko icya kabiri icyo nicyo cyari icya kabiri gusenya inganda za nuclear n'ahantu hose Iran ishobora gutegurira biriya bintu kimwe 70 niki yagezeho muri ibyo byose oya ntacyo na kimwe yagera 100% biracyarimo hagati ariko buri gihe we agaragaza ko ibintu byoroshye kuko n'ubundi we utari uvuga ni kakaranije abo bavuga ko yarangije intambara 8 ku isi ariko Trump ngiye ntago nyumufata nka president ubeshya ahubwo no kwexamina cyangwa gusuzuma muri ibi bintu byose ngo isi byavuga nibyo kuko intambara 8 ku isi uzibaze se zarangiye ko niyo Urusiya na Ukraine yivaramo nasi usane kirano biracyariho iraho gutyo gusa nanjye ntabwo ntekereza ko ikiriho wenda ntabwo nzi kurangira kwayo ariko noneho niba navuga ko bari uzirangiza nubwo ni nawe uzirema kuko ntabwo umuntu yarangiza ikintu atatangiye kirazira bijye bibaho biragoye urangiza ikintu utatangiye udafitemo uruhare udafitemo ukuboko ngiye icyo ndi kuvuga ni iyi ngiyi yo muri Kongo muri Irani ntabwo yari yarangira wenda iri mu nzira ariko ntabwo yari yagerayo ariko niba buretse gato niba abayobozi bo muri Irani batinya ko kongera kwiyemikundi ngiye kuvuga ariko niba umuyobozi hashira icyumweru yishwe gutora undi hakaba binazwe hari n'abakandida
ba mbere beza hari bagomba n'ababishinzwe bitwita gutora. abiru. urumva Abiru. bikaba atari ibintu bibera mu baturage byibuze ngo gukora amatora Amatora, biri buze kugorana, ni ibintu biri buze Bakaba kubera batarabikora. muri guverinoma hagati, ni umubare w'abantu runaka wabara ngo ni bangahe ni bangahe. reka nanone guhura ntabwo nabibonamo nk'ikibazo muri iyi minsi yisaha igeze. Mushobora kujya hariya ku ikoranabuhanga mwese, umwe yicaye iwe n'undi yicaye iwe, ariko iryo koranabuhanga uzi ko ariryo baheraho bamenya aho uherereye, Hanyuma- bakaba banakwica umwe ku wundi. hanyuma ibyo ngibyo bindi bikaba byakorwa. Ariko kuvuga ngo babuze uko bahura ngo batore ntabwo ariyo kibazo, ahubwo no gutinya guhura ubwabyo, n'ubundi n'uwo nguwo uzajyaho ntazayorera mu bwihisho. Reka tugarukiriza ahangaha, ni byinshi tuzaganira kuri iyi ntambara. Ntekereza yuko abantu nabo aho biba byerekeza haba hagaragara, ntaho gusa nemeza ko ntabwo hagaragara Clement haragaragara kubera ko Iran nayo bazayipfukamisha pe. Ntabwo ikibazo cy'igihe, ntabwo ndi pro Amerike, ntabwo nemera Amerika n'ibyo ikora ku isi no kwimonogoza kwayo, ariko nutarya urukwavu nemera ko ruzi kwiruka hariya. Kuba ruryoha byo ntabwo mbizi ariko oya, Amerika yarigaragaje ku isi kubera Amerika ko imaze gusenya ibihugu by'Abarabu bingahe, kandi cyanyuma cyari icyo gisigaye. yego, niba irimo irashyira ku rutonde Cuba, ubu abantu ku isi bakwiye kujya bahora biteguye ngo nyuma y'ibi hagiye kubiyo, kubera yuko Amerika igiye kujya muri Mexique. ahubwo njye ntekereza ko Mexique ntabwo ari izakurikira, azakurikiraho Cuba. Ivuga nyuma ya Cuba. yekwe nyuma ya Cuba na Mexique yacu. ubwo ikibazo nta nubwo arega yaba ari Amerika, ababyemeye bose ko ibyo biba bande babyemeye se ko Amerika, ngeze kuri level yo kwemera ko Amerika ibiziranye kuri ibi bintu n'Ubushinwa n'Uburusiya. aha, abo rero nubwo uraduha ibi nawe tuduha n'abagambanyi. ibi, uratwemerera ko ibi tubitwara nawe uduha ibi. Wenda uretse muri Congo tuvuga batarashobora kumvikana bitewe n'impamvu z'abanyaburayi Abanyaburayi bashaka guhezwa, Ego. hagasigara Ubushinwa na Amerika, kandi kahoze ari akarima k'Abanyaburayi. Ubushinwa buza kubakura ku mbehe, Amerika ibona ko yasigaye inyuma iza kubakuramo bose. Ibi ntambara bitayirema iryo, kuko nk'ubu ngubu Ububirigi bwanze gutanga amakuru y'ishyinguranyandiko agaragaza ahantu hose hari amabuye y'agaciro muri Kongo, kuko nibo bagikoloniza igihugu, barapima bazi kuva ahangaha kugera na hano ubwoko bw'amabuye n'ingano byose. Bivugwa ko Ububirigi bwakoze ubushakashatsi bwo kumenya aho amabuye aherereye, bushobora gukostinga uyu munsi amafaranga arenga miliyoni 150 y'amadolari. Ariko ubu bikaba bitakunda kubera intambara ziriyo, imihindagurikire y'ikirere yagiye ifunga inasenya imihanda y'ahantu hamwe na hamwe bagendaga bavumbura, kandi icyo gihe nabo bavugaga yuko nta 30% barageza byo kumenya ahaherereye neza amabuye y'agaciro. ahari. Rero ntabwo izi ntambara Amerika ntabwo iri kuzirwana mu rwego rurenze kuba superpower ku isi. Amerika iracyari superpower, kuko n'abandi bakayingayinze ntibashaka intambara mu buryo bweruye. sinzi kutabishaka kwabo, ariko ikibazo kuko nk'Ubushinwa ntabwo ubona ko bwavuga ngo buri tayari burajya mu ntambara, butanga abasirikare, butange buri kimwe cyose nk'ubwinjiye mu ntambara. Baravuga ngo buratanga amakuru y'ubutasi, iyo ni systeme n'umuntu wicaye aho ngaho. Yego, abasirikare b'Ubushinwa barwanye harya ntaho uretse za ba Mao Zedong barwanaga na bari abagenzi ubwo byaba ari byandi bya kera, nabwo ubu ngubu ntabwo bari tayari kujya mu ntambara. Erega nicyo nababwiraga nti ibihugu biri mu ntambara muri iyi si wabibara ku ntoki. Yego, ku ntoki wabibara, ibikomeye ku ntoki nta bihugu biri mu ntambara, nta n'ibihugu bifite abasirikare bakiri mu ntambara, nta bantu bari aho ngaho b'abaturage. Ariko ibintu Amerika iba yarakoze byo gushyira ibirindiro mu bice bitandukanye biba bikomeye. Bari abasirikare baba bameze n'ubundi nk'abari ku rugamba, kuko ntibaba bari iwabo, baba basize imiryango. ntabwo ibirindiro bishyirayo kugira ngo ishyirayo abasirikare, haba harimo abanyagihugu se. oya, bari abasirikare uri kuvuga aho ngaho usanga ari udutonyanga mu nyanja. Ibirindiro ibishyirayo kugira ngo nihaba habaye igituma ibyo birindiro bikoreshwe, byanakoreshwa nta musirikare n'umwe uhari. Gute? Ikoranabuhanga
buriya intambara yo muri iyi si yari yageza kuri urwo rwego. wabonye Ukraine kuri kurwanisha drone noneho igisasu kigenda ikimodoka kikagenda nta muntu urimo, ariko nyine hari uba wacyohereje abari mu birindiro. ashobora kuba ashobora kuba yibereye Langre, yego, Virginia, ashobora no kuba atari no muri Ukraine none, yego, akagihagurutsa kiri muri Somalia. ni ikimodoka kiri hariya, uricara kuri mashini yawe ucyohereza aho ushaka, urekura ibyo ushaka. ni by'Ukraine noneho ngubu yashyize ahagaragara iri gukoresha. Gusa ntabwo biragera 100% kuko intambara wayishoramo ikoranabuhanga, ahubwo niryo rigeze. izi drone sizo ziri kurangiza ibintu se, ntabwo bizi urwego rw'uko wenda imirwanire y'ikoranabuhanga itarabaye itanariho. n'izi ntambara nyinshi ntabwo zaba ziri kuba uyu munsi, kubera ko Amerika kuba kuri uru rwego ntabwo zaba ziri no kuba uyu munsi, kuko Amerika ntabwo yiteguye kuba yafata abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ngo byohereze muri Iran. Israel ntiteguye gufata abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ngo byohereze muri Iran. ziriya drone zidahari, ibyo byose uri kuvuga by'ikoranabuhanga ntibyakunda, n'iyi ntambara byagora kwiba, kubera ko yabivuze ikihomba mu buryo bw'abasirikare. nabo bibona tension aba ari ntoya, nuko abenegihugu baba barunari ikoranabuhanga n'iki. abasirikare ntabwo baba bagiye ngo Iran ivuge ngo yakubise abasirikare bangana gutya na gutya na gutya na gutya, intambara ihindura isura. Reka dushimire abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro, mwakoze cyane ko haba, kandi mujye mukomeza muhana habe n'ikindi gihe tuzajya dukomeza tugire inkuru nk'izi tuganiraho. ibyo tuba tuvuga tuba dusesengura ibyabaye, tukagenda tunabashyiriramo amakuru mashya y'ibyo mutari muzi, ariko nawe ufite igitekerezo ujye ugitanga kugira ngo tubane muri ibi biganiro. Wakoze cyane Clement, wakoze cyane Mukama, wakoze cyane Kanijabo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agency Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.